Presiden bat MLA jong kaseng Voice of the People's Party VP uba aden milar basai moj ha kesingi thok ding ula krenshai ba kaseng kan sashim ya karai halor kebenta bay dei bat MLA kanot chlong uba adelbert nongrum tang kinong lam hapok kaseng henrai ya kani layoi daki paj ba hi kum ki kam persyak seng bat kaseng kan sashim ya karai halor gani ong uba aden milar basai moj haba jubab la kaseng kalashim ne kano karai ne shim ya kajingle uba adelbert nongrum kum ki kam persyak seng haba kali ki ai ki sinjam ki ba kaseng kan sashim haba idai bat kane kementa ulong kaseng kan sashim ya karai ngin si thu shapi ha kapor ka babiang kum banchu kedeu hangne arte yeu menchwa kawei kadurki kalas priang ha san social media hakaba UMLA jong kaseng VP na not chlong constituency kata uba adelbert nongrum ulakren syapang kaseng harangkat kajing don lang jong ki waide kirewrang ba hakaba ulakren persya ya kaseng kumta na kaliang jong kaseng kan sashim ya karai bat syong patkat bat banshim ya kisinjam hakabai dei bat UMLA jong kanot chlong uba adelbert nongrum